Tadi kita dapang ru dan Jisu at kuslay. Da jenjar no dan Jisu at kuslay. Pidapan ya kaya no Jisu na ilot ya fi. Da fi dan jia dai baru kan. Dalam dan jia dai itu buat persiapan pan kaya ru. Tadi kita subang dan try. Tadi kita bonsin ngi par ngi stan ngi long thik untuk ngi senran hakapor kabau Jisu dan Jisu dan ni tambekim ibu dan pat. Habuan eriong ki ina ki eriong. Walaupun ki ek ki ina ek klat Jisu budan hakaliang. Budan hasenda jongki. Bau Jisu pi barat jengat. Habagadon ke cingtrai ke jong mensiam. Kandon ke cingtrai jong bomman. Nama setan utrai hang tar kan mau be. Ulah dalam dai kem tau Jisu num ai ke parsi ke niat. Habala bet sampai babah tu niat turun bet bet. Pin lelengo. Bomman lek kenang hang tu hi. Uan ra ba pin artatien. Berkata ke dia ke ba cia ba. Dia nama kata am hakisi ba khadu am un kalam yang babun kiba ki syakri jong blai. Kiba la sngok krau, ki lapan man krau ya lade bania kaktien. Ki don ngai ngap ki alap am kim chim chona Bible with their experience. Kata dia mata me. Nah boleh kita ada experience kato. Kam dai chu kani ke shisha jo kaktien. Baru setan usuk berkalam yang fi. Kalam fi nadien jong fi arhajar lahajar sawajar ki berki mengi cuy Jisu. Nyangu hak de kapor, yo try juga Jesus bahasa sisien. Hak de kelembat ngiyo kan ye kaban. Yo yang saya sisien pat de kaban simbenta hak de ka discussion. Malam bagi pastors kebadan lang hak de jaka. Kumbana kapor bagi jo ban wan. Bat ngijo ban ai shibun ba ken kita ki sembok perkat mana kaktien ke jong blai ki subjek ki baper nganget pilala ban pai biang ban pet ki subjek hapok ka channel jong ka potternet ba bagi jiyo ka ban discussion bat ngila ji babon ba na pedeng jong pi jiyo mat ke jing kerku bat pi jiyo ro ki jing sneng bat ki jing hikai ro na kaktien ke jong blai hai bagi ki pastors ki jiyo ban hikai pi na ka poch ka por bat kan ka sngiru idan dia kata ka subjek ka bakarpang na kaktien ke jong blai hai bagi ban dia discuss hak ka por bat kita songo shisha hak ka sngi ba i pastor molong ri balak bandan kal ban ngi i pastor fair kumjur i pastor Bantei bat ngi so comment shisha na mata kini kisha ki jong blai shisha ki bak krau hari ke jela ke jongi ki ba ngala banong ki da don shisha ya kata ka sap karpang ke jing pensle bo bleu la pensle ki ba ki ju na ka por ki ju ai bi kita ki kentien na ka kentien jong blai ka jing sneng ka jing kentu ka jing maham ro ka jing penbet na ka kentien ke jong blai kenang ba ubanget ken unyo long janai bat shisha ina aingo shisha yu bleu bu ai ngi sai hisien ya kan ni ka sngi begini yo ban discuss ya kan ni ka subject but kan pulih hak di kapor so begini apa isu kata topik begini ban pentip di kata topik kwa ban pulih nak tien jong blai kong kemudian Jacob dan basau khat bapra kong tu wan hajan ye oblai tien wan hajan ye pi bat hang ni babon sin ki syakri jong blai habaki juhikai sepang ye kan di ban dan ke jinge de jan bat oblai ki jusim nak ni ka khat Bible badong tuan sejan oblai ti un wan hajan jong pi bat hang ni kadan par kawai par kadak jingkeli kumba ngala jumat dia di simat ka jem jaga bahkan dia ublay uang tuan hajan juga. Di Kumno kan let hajan tau ublay. Amar belay ngamla aban ye iu tau ublay. Ya keki bangala aban ye syakata ka jaka ngala aban let hajan. Hadai ka jing e kalong bayu ni ublay ngamla aban ye. Tadi namar kata haka jing em jungi babun ngala aban ong ngijudan ya kata ka jingkeli khamtam habangi daya ling paki jing e. Niat ling pakai jing cenjar, abang niat ling pakai jing syat kelah ke jing. Lain kalau abang nak bayar, kalau kata ke jing syam, ke jing duk mensiam ke jing jingi. Kajuan baik kata ke jing keli ablay hano medan, ablay medan ni em hajan, lain ablay medan syajngai. But kan perlong ingi sibun ba ke jing artatien sepang ke jing don ke jong blay. Hey bangi mio ya kata ke sangti ke jong blay, lain kata ke jubab. Hak kata kapor bengi ngidon kam tam habengi ya ling bakum kita ke jemji. Tadi nomor kata hak ka sengi ngi wanra kenang ikan ke topik. Hawat ngi syakri yu tau blay bangimla bani. Hawat ngi syakri tau blay bangala abanong ba dak skor beken jado ngidam la bani sngo yu dak khmat ke beken jado jing ngidam la bani. Yu. Handai ka tien jong blay pagakran pat sibon ba sipang kata ka jingdon rengkat pat ke jong blay. Tadi halor kan di benta hak ka sengi ngakerman ba piru pinya ai ka por jong pi. Ba ngate babon na pring pi piat ling bakum kata. Te hak ka por nga IT be hak ka klemat hai pastor Bantei. Inyo ban pensai kendian sipang kata ka jinglong ke jong blay.
pastor kumno utau blay upen I yala dia. Hak pa ke Bible. Hak ngimla bani I yo blay dak khmat ke bagan jado jengi. Hari kumno pat pastor ublay pat upen itu pat yala dia kan. How dia uben reu ba hila thau. Ara jasna menshwa U Jisu ulayat hane ke perthai bakata kam dei ka khana puriskam kadai ka historical fact ne kadai ka jimpen scam lang baki history what mdei batho history tangki Kristan what ki secular historians ki tho ya ka jingdon ke jong U Jisu tadeng ta menba U Jisu wan chane ka perthai udan baki senran ke jong o but U shakri lais nem shiteng but shwai ka taru mo na do udang rit la record ya ke jing hikai ke jong ha ke temple ya ke bola snap ya ke takinoi kai ula kli jing kli ya ki but baro kilas ngolengo ya ke jing start ke jong Jisu nadu ka por budak khat arsnam ter ngi bahado ke ding pna hado bala yap bala tep bala mi pat kom ta ter but apreng jong ni ke jing shakri ke jong Jesus Christ ngi bet ya ki kamba ya ka ba U Jisu le tadeng ta ngi ba open kala wan ya gom ngi ba open kala ya ka jing em jo ki breu open kala ya ka jing song si sha ka jing kemen na ka jing yam sha ka jing rke abu let sha ka ying yap kita ki ba yam kila kala long ki ba kemen na mar ba ule ki kamba tedan ru ki ba yar kia din ki yam mar ki don ru ki ba kren ben U Jisu badin na ta ki smolingo kom no U Jisu pat ule ki kamba kom ha ka ying ke jong Jairus tadeng ta ngi ba U Jisu arajas na mensha uyat agane ke perthai uyat mo ha Israel ha ka tu ke jaka ya ka balakai u but kini kisenran am ki don lang bat U Jisu ke yat bat u ke bam bat u ke kren bat u Henry ka don kapor pat am wat lau Jisu udon Henry kini kisenran am teng ikumba kimyo U Jisu tadeng tang isngo ani ka porban pen scam ya gani ka way kumbau Jisu ya arajas na menshwa kan mau ni ka way uyai biksen ran ki don ki khamat de kimyo I Henry hadu mentar uyai kumjo udan na preng jongi badeng ta kum ki bangai ngim dei ban yat da ka bakin jadot da ka bakin jam sim nama da ka bakin jam sim ngi tho yu ta bakin jam sim bo trai udan ka babel ka kren chai ka ta kong lada ngim dan ke jinget kelam ke jinget mla pas bayu blai bota bawan hajan jong blai udai ban nget bo udan boru ainong i tagi bawat ya tadeng ta u blai udan U Jisu udan bat haba udan bas plat ke jingem bat bang itip ba udan ngim non kamen kuslai ek ero ke jingem ma pastor Oh pastor kata mag bi pastor pensyai. Agadi ka pon ba Jisu mencoa arah jarus nam wan hagado upen I yala dia. Ba uta ublay bawan long do ba tigi senran hak tu por gi I u ya honest apply kata wang ka khamat gi jing yu I yu te hak jing long do hari ki baget per bukum mentap te mo bang mi isu da kan dia da jing long do jong Jisu te hak no ko dur pat ba ublay pat upen itu pat yala dia mo hangi menta ling ba ka tien ke jong u te ba uta di ublay ubadan rengkat kan ublay kan uba penpau ya kata ka jing long blay ke jong hapdeng ki jong I hakum kan ka por Ko am puli hane ka por ne ko khot na ka sti ki nong Hebrew ka nong ka ba ka ong kum ne an puli shana ko khot ka balai kumno tengin yo like ken ladang ilendet ya ka jing pedim ka ba kraw kata habala kren ya ka ha ka ba meneng kong da utrai lapan scam ya ka hangi da kita ki bayos ngo Ubleiru udah pralem batki daki dakla badaki jing pela badaki kamba babonjat badaki jing ai uman simbakot kat kumba kamon jong uhi kani ka benta ka kren nungkong do ngitip syapang utrai dagak tien nama gospel Yohanes si kong haban nungkong don tien batok tien aron baru blay batok tien along blay dekat bakat saw kada kren syai batok tien along do tingi haman sungtu ba ke evidence ka jong don ka jong utrai ke di lembah ka ketien barhabangi pen pendapat ia kata ka ketien ka jong utrai wong ngarungan pralem bat pi da ka kamba ngiyo I habangi duai ki bapang ngi pen benai ya ka ketien ba ong malembak jing jasnam jong Jisu la yok ya ngi de yo I ka jing yok ya nama lapan bana utrai wong pila plak tin nga ngarunga pen I ya ka
kamba, but tang kata ki kamba, de ki jing pela, ada upendap roda musim berkhoi. Lada menta, ke evidence ke crowd do kadai, ke jingwan ke jong musim berkhoi. Hadirin bau Jisu hoi, kemala ikran nantan, pastori la barsha, arjasna mansha Jisu lawan banyaj, bat kumta terter. Handai Jisu ha bau la let no, kamut bau kelamwan syo. Jisu ha kado ulong very limit tang hapo Israel. Wada po Filistia ru kampoilot. Ulang very limit pinapai ke jing syakri jong ubon sen kade long limited tang hang tu hapo Galilea hi pinapai bahamo hang tu duriau Galilea hi surrounding jong katu hi la ke pernam syata kitu hi jaka hi kambon katu kat ne sen ha Jerusalem wat ha Jerusalem ngin lam ke evidence tang arsen hi bau ha ka we ke jong long khna ke jong u bat kata mo ka bau sedang ministry bat nang ta ha ka bau kot ye ka ministry ke jong ngim da yu i han ring yu i ba ulek sakitu ki jaka. Hadai bau Jisu la rong no yo Jisu sha beneng. Ka Bible ka batai hadin kata shipos ngi umensim ba khot uwan. Bau Jisu la let uwan no umensim. But blehi uplasana man ki jingkren ki jinghikai jo ka tien jo blei bau penhap yo umensim ba khot ken. Ngi yo i ki breu ki batlot bor ki yo bor. Namar blei ki yo umensim ba khot. Ci sien pala hei bai ka tien jo blei la pla la penbena yo ibe ya kajing terai ro kajong belai lada mdei kumta ngasu thoi kani gawe lada dei tang nak tin jongi baki bru kala bomon am ngin sarong no ngi supla Jisu bono mesim ko ulale bat baro dei na makata ngimla man ong kani dei bangang alale ngi haban ai lut ka borom ro shau kata ka dei ka aka ka bakrau ka bapini bo belai udan hadu mentah te hoi kadai kata balai kan di pastor bat kumi pastor mentai lo ma ba nginget ba blei udon ini ba blei ulang do menta kadai ka ba haba ngitip bat bangi i di mani kaktin ka jong blei ta haba ka wei pa wei kaktin ka bla thong niem ka long shisha bat kai pendap adu mentam hang tangi su thu ba blei udon bat kumi pastor mentai lo ba da ka jinget apen su ba yo blei hang tu ko ong ba uta u bangai am u hap tip ta ba blei udon am bat haba blei udon wa ainong ik tak bawa diu tingin su thu kumno bobli udan nam i ya kata de jong khmat ta hoi ngim i ya ublei henring i ga jingle ga jong blei ta bang i ya kata ka khamtam nga jong ya kata ma balong kristan am inget ta balong kristan henri kumno pa ithu ba jong kristan jing im kadi gambau Jisu ong Thomas ta suku tau beri bumi iem henri banget pen ban pan kamo kata ngi su ba kata ga diga jinget ke jungil ne kata ga jingbut jong kristan ta namar ha chitlu ko perthayam banget beli udon tang ibe pensaki do beli tau henry ki kristan melong balong kristan belum banget am ngitip be ya kata gawe ngisikri beli bami kum juro ngakan mau ya ka jing jah ka bo pol dan ha ka snong ethen nang tu ma kal nong bakhat nyo jung ka apostol ka patay ba hang tu bo pet ui ya ki beli tau bo bon ma tu jaka bat ha ka tu ka por ka dan ka jung tho wong banga i ya ka we jung tho ba tho ong to ba bisakri tau beli mi thu bo pol wa ya ka tai rung ya lam barang tu pol ukran na kal nong bakhat nyo ha u ngilong bat ha u ngi em ngi ki bangilong hang tang gistu tu boleh udan namar ba ngistu ya kata ka jinglong ka jungi ba ya kata ka jingem ka jungi ba limdare ka jingdon ka jung blai ngi tharangi namla amalong kum ni ta ngi ibe kata ka jingle ka jung blai ha ka jim ka jungi te de kata ta ngistu bat ngi ya kata hiru bat ya kata hiru ngi num song arta tienta ya kata ka jingdon ka jung blai ha kam tamangi kristan ngi banget kin Hoi, bo pasal la dapat sok Nongkhryiem halor te bantah te gidak khla ne ki kampla. Hari ngi dipet bantah ma ki manu rula hi te benle te gidak khla la ne ki kampla te. Man pen shisha ya ka mo ya kata ka jing don la ne ka jinglong jong ublei te. Hari ngi susuk pen sok Nongkhryiem no tang de gidak khla la ne tang de te ki kampla. Kam tam mentale war ka start science ru wa ki kampla te. Mo meneng gidang ye keren ong bantah ma wat kasur jong sakri jong ble ubla ayab bro kipen KM biang ya kata kasur teh te ban ngo kumba ukran ma uhi hande jing sha ukam kran kla kran da ki AI teh te kita rong lalap nong lalong kum ka ki kampla ma bengila ban kum ka por ka juk ka bamenta hatu pasal kidang dan sedeki we pat mor nak ktien ke jong ble ke balaan pensisa dan pensisai na lor jong kata teh ya kata ka existence lani kata ka jing pen pau ke jong ble ba udan ringkat teh ba udan bat ngilani ma udan teh hapdeng jongi teh. Okay, ya kata mo sadan suka makli ma fidi nong ka science.
Kuba fi menta la bete ban le ya kata akan ke perthai menta pi bedin ka sayan ko ban kili gawe ubriu la man chna ka snam thai ne mathai ka snam la peloi ka snam kum jistu jung pi kat kum ka jing wat benia hadu menta kim pat la ban sna okay ma kat kum ke jing persang jong ka mo ka science hadu menta kim pat la menta hanre ban penyo apa tiki components jong ka snam kila la hari ban pen KM pat ban pelong jing em ya ka snam kim pat la pat kata mang tu pol ong kan ha kata ke benta na ka jang mi ke jing kliang tu ong ha ka tu kal no makhan nyo du ka ba afan rio ong la tharu na ka wei ka snam ya kan jaban rio baro ya ka ban shong halo ka khando baro habola pentikna ya ka ayom bola bo bari ki pot ka jaga shong jong ki ngatrai kata ka pen i te ya ka jing le ka jong blei ya ka ba ubrio umla ban le akan mai pastor am tip mana bakaran ya kata ma udon wish kri jong blei ba example ya kata wa blei ubrio ta wang ba tungin ya pen i ya ula pen i ma ka jing start zo ubrio utau ubrio la wan la ong me ti sau tau mela ban le ki to wan la mi ka tiar jom bachna ni kata me ka machna ma tu bru kop yo tau blei ong tong malam te fikma so kata ne kuma pho ra to khando mana wong tong ya berbusna jisna tang ba Pora kendo le jong. ta ka ni kata sto adu blei ong kani khando jong ya ta me kani kuna mala mala ya kata kamu bru mla ya kata ta ban pen scam kan ya kata ka ya kita ke jingle hang tang is tu ba ubrio como aposto menta udang long limit ta Hindat nga sushem hagani ka por habang ngaong ya ka jingdon ka jong blay anum kreni ki blay ka perthai ngamwan man pas kem ki blay jong ka perthai ya ka jingdon jong U Jisu ta la man pas kem nomor bon plat ki blay namar kalong ni pastor pi ka problem menta kalong namar ba ki brio ki phaino no ni ublei ba em shekte ki blei thar ma chate ro ki i dakla de yes kata ka dai namar hab bene ke jinkli ka long ben existence jong blay jong ublei ha hanre de ong blay nama bon ba ki brio don ala ka jong blay tang hadap ong ba ki existence ka jong U Jisu namar blay ben sutho bo U Jisu don nem don yo namar dan jing pen em haki way pat ke kertang light no haki kertang jong jar ba khot kerpat ke kertang jong on your light em ni haban kran ye existence ke jong U Jisu how to udon ne dan how to udai ba shisha ne undai ka jing pen em ka dai ne kam dai namar ba bon sen manta kim doubt ki breu blai no one doubt yo blai what we at here ru ubong nget blai ru am hak way liang hunget ye there's something kadon ni mau orang dari supreme power kadang kata ke supreme ya keren ya kata yong de energy kata some energy Ya, kita ki keren ya energy. kata halek yang kadang ke energy halek nganum keren ya kita ki banta halek haban keren ya ke existence ke jong kris bahato ukris udai basisha ne namar ladang keren ladang ni proof no ublay te baro kinong bun blay bon blei ha ni ha proof Bu Jisu don ne Mari kata jing keren ke jong Jisu ang habang ngan lik no ngan pa yung nong pentingan pat ngan wan shaw kadai ne em. Namar baleng au keren sa pang U Jisu namar shwa ba on kai U Jisu la don lupa ke jing itu lupa. Palat daki lai spa sau spa. Ya ke jing ka ke jong ya ke ba arajas nam shwa. Ba ya kata ke bala tho sa pang jong U Jisu nganum ong nge ba ong ba ke Bible han ke jing jong ki Judaism. Haka jinget ke jongki la da tho wat ma kiki khamnget par U Jisu kiki khamnget U Jisu hanrei haka ta ka kot banging ong ka testament ke barim la tho shai be shapang jong U Jisu but ka history ka yat be ngi bangi puli ka testament barim baro ka yat be ya ka jing kha jong kris hadin wala kha U kris ke bu ulale ki kamba kum ta ter tho lut Henry hadin ba la rong no ya ke ai ke ba Ukraine hatu kalong ne em in existence kan katakan proof ba kadai ne kam dai ya ke chikren ke chang o kumenta utrai wang habangang ngan lit no ukular pat wang ngan wan pai udah kular ya kata wang Henry ngan lit no ngan ay pi ya ke ni ka wai pat kumbang ala ayu Adam yu Adam ulabo ya haka keper badu yu ke assignment ba ong mo ktin kasing dan dan contain assignment ngala ba nong translation kam don assignment nginong humok kita kam dia hab assignment ke bon pi pendep ya ta kamram badu blay yu breu ke assignment namar menta ke assignment ba ka job ro ka per bak labak ki breu menta ki wat job
Henry ngiklet nak banwat dia ke assignment ke bau boleh assign hak jing em jonga. But man ubreu dan la ka jong ke assignment. Ti ubreu habu bu benta hak kepera dan ubu ba un jer kerteng kumta un penroy ya ke presence ke jong belai hapring kita jing thau baro. Henry ubreu pat ukhamla ban le ya kata ke jing bu benta la ni kata ke assignment kadau ke de upen kenyo na mar hak assignment kadon kata ka jing bu ba kadi ban long kumta. Tu uni ubreu ukhamla ubam no itu so. Kut no ke assignment ke jong. Baru belai uhaban redesign biang ke baro. Ba uhaban kular bangan mi nak breu. Kata ka jia shisha. U Jisu. Handre shashwa bon rong no padu ai kene ke assignment wang kene kelet sya ka perthai banyalap ya ka gospel. Bad ya kita ki bangai ampan baptis. Bad penlong senrani ki. Upai ya kene ka assignment. Yang iway pa iway. Ununo bangai tahu udah kata ke assignment. Ba uhab ban nyalap. Ba uang haba menyalap kini ki dak rokin bot. Uai hadin ba melayalap kini ki dakin bot ula batai kita ki dak ye. Ban om tang kata uang handrai ken mau kini gawai. Ka sapoiru ka jingwai no. Syabo nu ai kata pot ubatai ya kalenong ka ba arpo saw gospel Matius. Sapang ke ke bagan jaya ke partai. Ba la ngipet pat ke ba ka tho apa ke Bible. But menta hato kamlong kumda. Pi kaway na ka-proof. Kiway kim to kata. Haka Bible kada to ba ang bangan sawan nga sa simjing Kenya pi nang tao batay ba ka-partay kan long kata ka famine kan wan kata ka jinems niyo. Ubatay tiak pa tiak tak pa tiak. Om tang kata ay additional susu hadin ba ulal lit no. Uay additional susu sa pang bakay ka bang sadya lang ba usanran jong uyanes. Buat ubatay, ya kata agak kitab cing perpa upan pau ya lade. Upan pau ya lade hu. Mau kene kan saja. But hato ni em ni haban pek kan kini ki science ba urlong ni ka urlong ni em kan. Banong be ke kamba bat ke dakala kalong umne. Kiweru kile ke kamba, handai kamdai ke kamba. It is a trick. Handai banong be ke kamba kadai kata ke ke am ba buri umla. Fi you cannot fool all the people at all the time. Lada ubri uyok kia haka kerteng Jisu. Cuma mentai uwe jangan lah pediang kan. Hariman kapor. Tu umlak kan. Pihak benpek kenya kata. Man kapor tu umlak kan. Penang existence yang boleh dekasuk ben batai. Hariman batai ke existence yang ukris kan yudan em du mentah kata ke keba kepertai kebaklano hang ni. Kepertai ke kuabe bahwa God is real. Oh. Hari ngaku abanong fi Jesus is real. Lada ngong God is real kin mi we kin yamur kin la abanong God is Kini real. kamlut dia kata. Kini kamlut. See, proof God you. Dong God is real but kikloi banwan hakalong hakajinglong one religion do. Universal. Universal lala banong. Resian hi boong pat bu Kristi udah ublay ya, melayu Jisu udah ublay. Kata bakar kawan ra kala banong ka religious war. Mau kalong kata arkam teh. Tengi hawan one proof ya kata Jesus existence ng Jesus kan. Badang i-proof ya kata nama kuma pastor menai long ba udah historical fact ba ulayat. Mau pastor? Bukan dok mentar teh. Kayak keren buat rumah kesini. Dan kayak yang Shillong keteng Jisu. Shillong ni kemat buat latan. Kemat bukan cedok. Nrel dah ulay di kemat bukan jam sim. Kumba usol hakalenti Damaskus. U Jisu. La play di kemat juga u Tadi kita la danging yo mesti berkot ni U Jisu. Pada bagi udan Jisu ni. Kamu selai ke kero. Kamera menjungi kedai tam syarok, shumane, shuman, syah, iya, abet. Bertrai. Tadi kita ngiyok ke jingsuk, ngiyok ke jing tengen, ngiyok ke jing kemen, ngiyok ke bor, ngiyok ke jing peslek. Ini ke buram jo man lagas ni. Tadi kita dah pangru dan Jisu at kuslai. Dah jenjar no dan Jisu at kuslai. Pidapan ya kayak nu Jisu na ilut ya fi. Dah fi dan jing dai badu kan. Dalam dan jing dai itu buat persyaratan pan ke kero. Tadi kita sebang dan try. Tadi kita bun sien ngipat kum kistan ngilong thik kum tugi senran hakapor kabau Jisu dan uji sudan ni tambe kim ibu dan pat. Habuan eriong ki ine ki eriong. Habala pen ki ek ki ine ek ki klet uji su udan hakaliang. Udan hasenda jong ki. Bau Jisu pi barat jengat.
Tabun ki beri mentah ni pori ki yang mentali bom yi ide. Ngai dan tagada kata ka bon ki beri ki dayok lagi jingkeli ban improve boleh dan beri la ke melak ban proof li ki faidi nas nan ni ro. Ngai ke daw kalong bang ekran bu man lakas ni ngai i ka kamba ke jong man lakas ni ngai i be ya kata khti ke jong ngai i be kata ke jinga da ke jong ya ka jinga lam ke jong ba ya kata ke jing suk ya ke jing kemen ba ka bor ke jong man lakas ni tagada kata ai mengapan ngai yo lo Jisu. Kedi so kadan ko ka subject bola da ngikin mau ke kelas 8 9 10 kelas dang ban ai gini kata sidong ke spectrum of light teh apa physics mau spectrum of light. Dah kadi ke spectrum of light am ka kila batai lupa kidan sibun ba kita ki kita ki lights kema kidan ki radio waves kidan ki infrared kidan ki ultraviolet kidan ki visible lights but kumta ter kidan ki FM ki x-rays kumta te kidan sibun ba ki range jong kita ki different wavelengths ba kat no bekila beli jengai kidan bala beli hajan idan tang kendiat I window I baling kot bahakat ni baju ang kata ke visible range barang kata ke visible range am laban I tang nyau teliki rong baju ang ketika rong jong ute simple leng ma kita ke vip gear baju ang ubrio mula ban ini tang kita kendiat visible range te ublay am lani sekiwe pergi jing thau ke jong blay lani sekiwe pergi jing pelong ke jong blay baka khmat ke jong ubrio mumla rate ban I sene mo ulak ban I tang ini kendiat apa ke visible range pila ban I kene ke dur ke badan mentah kene pin I hang ni badan visible range ini visible range pin I dan tang ini rong kendiat badan nyau teliki rong ubrio am ulak ban I tang kat ni wat ka science ka batai te long limited te ke jing I te visible range iret ba very small window shani shiliang unum la ban I shu bat shani shiliang unum la ban I shu nomor ki frequency kila long he bat shani frequency kila red balan te wat ka science ka batai ba khmat jung brio kam la ban I lon te ublay am ha ke jing thau jung ula thau si bon ba ke ba ka khmat jung brio la ban I kar komi I jong ka khmat jung brio wat ka komi I khmat jung so kom de kum jo kar komi I khmat jong brio bar ka komi I jong ki khmat jong ki lambet am kam de kum jo kai pher de te batang ni para jing thau bo beliu thau am ka pher de te ubrio am nambar ba umla da kani ka khmat visible range ke jong ubrio la ka bor bala ban I jong brio umla ban I ya ublay de te tang nambar ba umla ban I kum ta la par khat na bo ublay umdan ta kada hak sitis nong hebru la khat de ong hap nget te bo ublay udan nambar belay sabar jong kani ka range am ngila ban I ublay hari ublay pelong kenang ubrio bela ban I bitik tangkat ni range nambar balai ladang ila yo I no ngidum get chu ublay Kadi kita ngas ngau ba kimarat ki kami I ublay lada kimarat kinang ban kerendai kinang please ngai na U Jisu bi bat abak kenya ya kiru em kin jendel ong wat nom kenya ngingim dan bor eru de tong Jisu bara kesnam ju kebala ban sai ka pop ju ngingim dan bor Bangai tu kimarat rusyaban or ki pertata help me Jesus. Okay. Pastor, nak ingat pastor kada kesiok rusi inglim. Yang kisi orang si ingling Januar belai ki ingat tu kimarat. Lada dei belai pen keren itu ka belang la ne pen keren tu siar te. Shisha kan? Lane kita ki masih kita ki ajeng kenya. Lada pen keren ko pen keren ka da jong balam de baro ki la keren. Yang please maaf karo. Nimle mangi blay tong Jisu. His blood is enough. Ta Shillong na bakhamat buriu ka matla. Taraf Jisu ong kata mo lengi puliru na Yohanes mutul nom khandai. Ong kata ong ba tiulo ong ngangai kutrai bat ulamane dem ya Jisu lo ong ti ke jing bishar ke ngalawan hakane ke pertai ba kita gibam yu ken yu ba kita gibo yu ken long no kiba matla. Kibana ki porsi te ki ada nang ta lembar bakilay snow ini ki eru kilay kalihu ngir ngilong ki mamala Jisu long ki lala piong ba pilong ki mamala pimdan pop rementa piong ayui namar kata ka pop ke jong pi kasakan Jisu kun sha ini ong ba ki mamala ki yui ba ki ba yui ken long ki mamala ki porsi ki ong piong se ngi bi mamala Ong Jisu ong ni ong kren shine ni ong Jisu ong ki ladapi ong belong matla pim dan pop te. Ni namar matapi ong ngayu I tambah pim I kata ngi di pop. Tabun sing gibri ong ngayu I tambah ki klami I te. Kata ada Jisu kan. Namar ki klami I U Jisu ba udan na.
Lani yo tau blay bayang hajan joki wong anam ana ifidalele anam lelendat ifidalele wong long rekat fido boy na pertai. Terus khmat bagan jado joki ngemi. Kasi kimara gila bani. Kiwi jing tau gila bani. Kini tin na fi pastor. Ranga puli pa Bible ang masuk pala ba. Paro jong Noah keren. Namar balay wanra ya ka faithfulness jong ublay. Lang bawa wanra ita I pelang. Selaulip mo iwan ra ya kata namar balik pin I ba ublay ulak kular namar ngap super kat fi dalong fila ngam fi don tong ling no ala slap sa pusingi kam I ublay sukongu ublay karang slap te kunik karangat na handrei ublay kred lang ba ta baru lapa ita tengap klaman paisyo yo dopun handrei utuju tengapat hakapor ke jong Elijah wan keren iu Elijah warabam tahu dia boleh ujongi ubah pela buat ulak pan keren buat ukada jong balam ukada ulai yo I angel pau balam kami yo I kam kut tangata uta ukso jong beruspa u isen yo Lazarus ulai banjelia namar hak tu ki por kikso kimlong mentaki dari dah dari ukso beruspa utep ya kata dah buat ulai banjelia ya kata ki tok jauh ki jong Lazarus nangta ki ksan ki jong Herod penbena bo blay udan dai ubreu bala ban kan kum blay fi ne yu I bekimrat ki kran pa Bible Kimara ki sngoro ki ngiem artli ki wan dan bam tu kena ki umlom kran ben mo skri blay nangtal ong ki pe du la kran fi ka Bible ka kran ma kimrat ni gay ong pe pukni la batai dai kita baro hari ni ki berapa ngim kan mawan pe yakita lada ini pe tang yaki am ngilala ya ka bangin ngotho bo blay udan bat utrai Jisu udan fi kan mau ni jo paro am bo Yohanes yo ibo wan yar ho Jisu batai ka faithfulness ka jong blay balakular nado ka por jong adam uni ta khon jong lam Funda pet mo pastor mo bo blay Insya Allah dia punan kami ujona, boleh ujona tre punan kami dokha. Kharwan. Oh, vi baro tu punan kami ya baro. Kita ini berpela, kita berpela nak kita berpela tam. Berkini kita kijat merat pada pinlengo. Kimdan berki kibriu kita mani yaki hang ni pertai. Nama kiwe kini am kita nanti mani merat. Kita kiberat betul Bible mdan mani kada apa pertai. Umdan memani paruh apa pertai. Umdan memani tengah apa pertai. Umdan memani doka apa pertai. Fi lap aja kita umdan lagi memani. Fi belai wang kini ngapa nongkam. Makim day pat kiblay. Umdan memani kso, umdan memani bam dok so tu dan lagi. Nong mani kso tu umdan diru. Fi dingem doni nong mani dingem. Umdan kampan kami kising. Nama kita memani apa pertai. Kampan kami klah. Pi blay jeng yang ulang. Busen. Punan kami sultan. Punan kami sultan handai blay. Kampung kam nama blay? Masih Ustaz. Masih blay. Ublay kebenar kami masih. Kabar masih. Nama suatu begini. Ublay punan kami dah kini kimeranam. Ya kibangim kain kor. Ban peni ya kejingdon kejong o. Pada kejingdon kejong utara Jisu. But ngalar banong ifi kumbai pastor kan mo. Datang kibamat utara Jisu. Mentah kini ke partai mentam kisyo U Jisu kam dei kum ta ba kum ta kimla ta ban priang U Jisu kimla ban nget no ya U Jisu but pitip mentah baro ki kwa ngakwa ban yo U Jisu ngachik ngadon iwe kena samlanga kam slam hi mentah menjua yang pastor ngakwa ba ban U Jisu ngau nga kam khrau kani ke Bible ba batai chapang Jisu ne finda ya U Jisu ya sngap yang ngakwa ban yo U Jisu kan baka baka Bible ka ong nganget tau ngapilong tik Thomas kan fi kam nget lupa kay bala tho alo Jisu ka ban pan pau fi un pan pau haru la pan pau lupa hangi lang bo musim khot la pan pau lupa hangi do musim khot haringi da kwa ban yo U Jisu but bon se le nga doubt pa kibreu ki U Jisu kata meladi besar kata ka jing berai jong kekhmat. Namar balik kibun kita deception namar ki ong akli Jisu long kumno tek
description kedai begitu kita kalendar. Kalendar ya. Kita begitu hak bekerja. Ketu the description. Kadai so shkunik tin pi kendian omsona kan mau arazan riuma. Hat por barang jatuh ke revival kum to. Tegi dan tegi bahasa marjan ki ombe U Jisu te. The way batai yang akai wang U Jisu ombe petliu nang ni. So way par wang U Jisu petliu nang ni te. Agak la keluar atau ko por ko U Jisu bokom no mi bo her. Uni wang benang ni, uni benang ni. Yang tak langsung tu kata kajing U jongki ngalak bonong lak Bantei katu bayu kalendar kum ombe pi mentat besar. Fi ka subconscious ka terikam dah. Kadai kata tentang. Tentang em kibru basu yok mensem po jaseng ba yam ba ta. Basu yam linear ba yam dei ba yok mensem. Karon ka jing songsi mensem. Kim dan jakaban express. They are expressing yala di how try. Kadai kata. Tentang em babon aki kwa ngasi ong fi kani kaktin kala biang ha. Namar lamba kani kaktin em habangi bain ni hukum ya ka bojeng jingdum ka kenria. Kan mau ha. Om kamdai ka sarkar ka baklan. Kadai ka an ka baklan. Kejuk ka an ka peniang sarkar. Kejuk ka an ka penkelam ya sarkar. Barka Bible ka keren syai lupa tang ini pe ya kisamo. Haga sam ci spotlight pupra. Haga khot ba ar ong komni. Ngan mani dem syaka temple ka bakut jome. Bat ngan aingu ya ka kerteng jome. Namar ka jingle isnei jome bat namar ka jing shisha jome. Naba melapan krau yalaka ketin hakli yalaka kerteng berok. Lapan krau ke? Ketin. Kita tangi haban tip yang ni ketin kan. Pitip ini ketin plat tip you try. Manu ba dei u try. Nama kini ke di ketin. Hari babon bahagi beruam. Ki kwa bani U Jisu. Hananga kwa bani U Jisu. Yo ani ketin na pilai ibu Jisu. Mdai bi pinyo U Jisu ulai yo ya pi. Baru penon kami ya pi mentah. Nama kini ketin kala dan pi. But pi yo ki baki jia hak jing em ke jong pi. Kata ke bapen ya ke presence pada ke jing don ke jong. Namar balai babon ba labot U Jisu dah. Ki de Jisu. Hati yo jimpen kialut baro. Klam yo dah. Hari ketu ke beriu ke bakal keren kau ngadang ayo kata U Jisu. Kalau orang tu ayo kata, kali kata keren am. Ubarti meyo supply am, ko Jisu kon David. Pi utata ki yo. Ujaira suan man khot am. Keren dah. Ladang ngap am na pi ngim keren lembaga ni kakten pi meyo iya ke bor song trai. Berkai baka thok nganong ifi. Ke evidence ba thok. Kadai ba syai kadar. Habagadon ke jing trai ke jong mensiam. Kan don ke jing trai jong bomman. Nama setan uterai hang tar. Kan mau be. Ulah dalam day kita Jisu num ai ke parsi ke niat. Habala bet sampai babah tu niat turun bet. Pin lelengok. Boman lek kenam penang. Lek kenang hang tu hi. Uwan ra ba pin artatien. Berkata ke dek ke ba cia ba. Dei nama kata am hakisi ba khadu am un pen kelam yak babun ki ba ki syakri jong blai. Ki bala sngok krau, ki lapan man krau ya lade bania kaktien. Kidon nga ngap kialap em kim chim na Bible with their experience. Kata di mata me. Na rolai kare ke experience kato. Kam dai chu kani ke shisha jo kaktien. Baru setan usuk berpen kalem fi. Kalem fi nadien jong fi arhajar lahajar sawajar ki bro kim ngai chu Jisu. Kata di ke jing trai manta ke deception ke bakra ba ne. Boman ku tak be ke Nongkhryiem. Kata be Nongkhryiem ketin jong blai. Namar balai ba ubriu unjangai no na ni kaktien. Dia kata ngi duai, ai ngoi boleh berduai. Hari ke jing duai, ke dei ru meleng lembah ketin. Ngap tip te kani ke ba ka tho ka sapang ka jing em. Pan nga ai ngoi ya kani ka teknologi menta. Dan mana kani ro yo yang pasto ngam nang pri babel ngam ni school. Hari ngai penon kam la ka smartphone. Ma fina kan smartphone penon kam ha. Fina ban download apps yang ngatip. Oh ngata nang puli yang ngatip kata. To nga download Bible apps. Sengap ya ka audio. Haga ketin lah jong ketin kasih. Piala em. Mensyang akan mau. Ki OM ki wan Shillong. Ki dia tu ki kaset. Ki tiap ia. Kasyong rem. Kasyong rem. Mereka layar babon ki bamnang pulih. Hari. Haba mentapan. Ngila don ke apps. Snap. Pinang tu penuh kam mobile smartphone. Penuh kam ke tu ke apps. Lanang balik WhatsApp bu status lanang tu seitali tu layu ke ba. Bu snap.
Namar balay, kedai nama ta. Ngas hangap mengasih puson hala di simet. Makat ni teknologi karoyam. Kiong ba karoy kana raming kasih bas ni. Hari nga kasih positif ikan ni. Nga karoyam namar bal kaktin ka jomplay di man roy. Hey bu bri umla man poy kani ka poy man ta. Kani ka poy mo. Kumban tadang ong tu mo kan poy so ka Starlink kumta am tadang yakran. Ay ngo try. Mo YouTube teng tenggalong very limited hagijan kondong ye bo peli mo mla man poy ka potternet sata namar balay umbiang network ngayo kada lomba kata simbe ase positif orang ablay metep namar kanum dang kano ka teknologi ka bo blay dum tep Kadai. blay punan kami kata ba ka gospel di benyalap sabab saki benri boro ba at least ubri benri mla menong bang ngam dan network dia kata kami semua jingalap Kadai. Ni iru ka jing translation ni kikin dia ka Bible atau mata senam ika nadu hajar arpo. Ika kiu bah ki language ki bangpoi perkhat ru ba kin yo ka mah ka Bible ketien jong ki. Ta bobon ba ki ketien kelas dang panio te. Tingi iba kata ka jing yalap ka gospel ka long stat hado kata-kata. Te kata ro lapar pau ka jing don ka jong Jisu te. Mau uhi boong ma balik yalap ka gospel. I ka jing tre ka jong upat jong national dat di te jong mensim bu ko te. Bok nganget di meni masjuk hi mensim bepersat mensim ikni ki apostol mo ikni ki syakri jong blay iknang itu lupa ujuk mensim bepersat mensim hakini ki syakri ki jong blay mentar mo ki ban snai ikni ki apps te ma ban pen poi pat de ka Bible pat mentar wat ban translate ru ki hak ketien ki jong ki te Dia kata ngasih omong ka ngi ai bangin pendon kam hok ya kani kajing start nanta. Ngin pendon kam ya kani kajing start nanta boleh. Nama indon kam ngau fikir don teka jaka. Melingala pla ya tu fi. Mpriang ta satu kim syara Kristan. Tingi sini tang ngim da sutu Kadai. Le main India, sa tega plain India, ka ba ba. Ada ka apps ta kaya lap. Sa Iran. Kita ta namar balay, ka day namar katam su aingo ba yo balay. Su aingo ba ye ki baro namar kani ka piniba ka way ka piniba ka Bible ka oma si kado ka jing start kan man roy ta. Kadai ban roy. Mbeling su pala ba ka roy ka ngam su pala ra. Namar balay ka Bible la ta so pala le yo. Kumenta por ka bolong kan nem sni ba ka ja por covid. Muso pala yo ngitip ka to di ka rehearsal jong ka pertai. Ada rehearsal. Rehearsal jua covid bangi ham yo i nginget bu udon. Symptom same kum boyong kle nginget bu udon. Eye injection ki eye injection. Nama ong ban light nya kata. Hari ke apa ka Bible ka ong ban nginget. Nama kata ka di ka rehearsal dia ka pertai barok ko ita. Ban ngimtip sakat nong inang dan kepor. Ngam tu si masan ong ma bakia ka tied up ka Starlink berka Airtel kumta antang ong try aingo nama ki bon ba ki nong kondong jongi hang nem dan network. Ban pun ki hap ki shalom. Ong at least panta ka ayu kan poi at least ka gospel kan poi ki. Kinumla manong nga kampa jios ngau. Ya ka tin jong blay. Ngi pa jios ngau siya U Jisu mano ba de U Jisu. Kin tip kan mano ba de U Jisu. Mentang ngasgo be bentam kejingan ap kare ban panito mono bade Jisu. Kalapoi biang sa kapor jang ki apostol da basa. Maki apostol kiru ha kapor mas debio iman sem ko. Kidan bitang gawi ka mission be kata ban pentip be U Jisu sabaro benrio ta. Kumba u Petros mo. Ada yang kran beri para pastor hi. Manen ning si. Pi u Petros u penbaptis be hak kerteng Jisu. Tai kata Petros be penbaptis kerteng Jisu mde hak kerteng blek pa blek khon blek sem ko. Kajing per ka dei gumne u Petros u Sharai ya ka ta ka met ka baki ong kijiu baki jiu kim priang U Jisu uang ada filap pinget U Jisu hapen baptis ya fi kerteng Jisu Pio hapen baptis ya fi ha ka kerteng jono jongu Jisu handre u klam change pat ya ka original U Jisu ong ha kerteng blek pa blek khon blek mesem khon ukam change ya kata. Jadi Petros waktu por declare ke authority hak kerteng Jisu. Nampak beri kadang perkat bagi formula tu bu penan kam Petros. Bu Petros penbaptis hak kerteng jong Jisu hak rekom jong formula. Handre jing sisa Petros sang tu le open benar authority jong kerteng jong Jisu. Authority baki jiu kin nget ba Jisu nama ki ke ba ki ban nget. U batai ya kata. Tengi pan hani ngi kulmar pan hani hapan baptis kerteng Jisu. Ki perkat ka formula bet kan. Ka formula are habau pan baptis pat kan pan kende ya kata. Upan baptis balik pun orang merah ya kini ban nget. Namar ki jiu ki langet uk pau don. Ki nget bu musim jong boleh don. Hari ki nget Jisu pat bude. Jisu pat. Tu pan bana ba hak kerteng jong Jisu bade khon jong boleh.
Orang pihak pen benar. Dari nama kata. Dari nama tahu Paul apa kijing tok Stephen the sutu wa udah declare. U Jisu ubau kon jong belai. Upen benar be ya authority jong U Jisu. Nama kini kinuan hang kata kejinget. Haba u tho ik gentle uang me pigi bebiet. Pegalatia agrega gentle uang pigi bebiet. Plus dang muslim pikut akado. Uan rai kata. Hada bu sutu dan haki koren bu beto itu banget. Udah wan rai ka authority be jong Jisu. Fi teng ngibreu pada am ngi confuse no ya kata. And especially ngimpat bambaro ikaktian. Nomor bubut sin kibri confuse be kan ya pastor ko we bat ma bong bandoi ban pan be hakerteng jong Jisu te. Kita perkat be kadi formula be te. Ladoi hakerteng Jisu amen. Kita perkat be kata hakerteng jong Jisu am kadi ka formula ban pan. Hari kiklat bat ban sutu ba Jisu uang ketemu open benai ya ka kerteng juga as authority. Kum kata ke ikhtiar badai tengah kerteng juga teh bik teh gila bandang. Hari ngipan mata bagi la astu baklano la de da ka formula teh. U Jisu penito tengah de mano. Upen itu ngang adi dia tu orang Syua Abraham ngaladon. Udah penito lut dia lade kata. Nama kijiu kim nak ban pediang yo. Ki pediang yo ko monohikai, ki pediang yo ko monong itu lupa. Dia kata udah kelis non kesalan. Meme saya orang ngade mano. Kata ke berkata ke bu Petrus usutru baik ber declare baik hakerteng Jisu. Kita nama hakini kisipun kulmar. Kalau dia pun baptis vitang kerteng Jisu. Mau ngam syata belai u Petrus u yalap ya kata. Sutro bu Petrus nganon iwe ba dengan kliu ngap Petrus u syarai hai. Udai u apostol jengno. Untep. So ambe kerteng Jisu. Mentali kita orang dia kerteng Jisu nang ini apa yang satu kerteng Yeshua. Fi ni berkelalu di kecil berkat jong beliau. Fi dong Jisu na Yeshua kemut kejuk ta. Dong Joshua, Yeshua, Jisu mutjo. Mo kementang akot don, sardon, badon, mo ngakot dia fi, ngakot doni, dayu. Ujo fi dia fi nang oi bet. Kadai. Gum kerteng juga dong khasi dong don, da pareng pi dong don. Kalau kata katun kelai per deh. Hari ke dijuk manga. Dijuk fi kisutru bakla bangsa senai bebun saya elang bakla. Dia kata kiklet no ya kata bakam tame. Ngilong Kristen sini ngilong no Shillong Kristen ngintip ai ruam. The one way A, one B, one ta, lapan kulmar lot. Ngi kulmar datang ho adhar ngilong iu cuy kibai. Ini yo Jisu ngi padi tu bahan rayu adhar ti yom berduni marklaupan. Ngi kam su tu bahan jikai marklaupan jikai jong Jisu. Ada fikir marklauboro nomor yo, unrio. Ini sepang adhar gin batai in. Gen batai detail tapi. Fi ngasi ong su tu bah. Uni ba orang atau kejingkai utip katnu ya kaktian. Ubam katnu ya kaktian. Yo uhikai bakla. Yo ngisai alam bakla. Fi ngiklam sutu em. Mentalik ada hari labut jengai no. Mentalik teknologi lawan sudah giwei deh. Mal ladang ngis ni lawan ke neuralink ni tinggal kulmar mangi. Wei pat uni pat. Batap penjabing ayu ni pat. Ni tu ada ni pat. Fi kepertai kaya cawai. Dia kata ngi haban long ban sutu bak Bible am ka batai yang ngi ban perkat jengai kong jingtep. Kejingtep beriu jengau sakamana duna jingtep ngi haban tep. Ya ke bak Bible ko. Dia kata pediang ya U Jisu ha kejing mlajong. Sutu U Jisu dei mano. Layo mat ne em U Jisu. Bar monum ong ngakwa ban U Jisu, ong ngakwa ban tep U Jisu lombane ketian. Merkani kedik evidence tama. Kajing pensisha teh. Kejing pensisha. Nama pas sumut lada umdan kaktian ke jong blay. Mo lada menu rula ban pau tu boong ba ngadi Jisu teh. Hari kaktian jong blay perkabatai pe. Jisu hi la babon kinuan kerteng jong ha. Babon nuan la la cia hero temen ta. Babon kiwan. Babon de wan bet. Oh kerteng Jisu. Oh. Mo fi ngateng le mentang ngai kulmar tentang kisuan em kisuduai be kerteng Jisu ke jelap tin jong blay pat. Supon saat be kertek Jisu kampan kami alap ketin jong boleh. Dia kata nga aingo yang ni kajing syakri. Ni pensat di kipat ba. Klam da compromise ke ketin jong boleh. Tentang kibru dawan jiseng jongi oh ki ong ba be syat. Ngi syat. Ladang ngi syat sikenta ngi nyalap ro sikenta. Namar boleh ngi suto. Ngi klamwan ya fi baju trik ya fi. Ngi wan ya fi ban pensan ya fi ke ketin. Na dangi klamwan ya fi tamu pin sutonat ke do. Ngi wan ya fi ban ngam ho men sim. Si sen fi ngam ho men sem kadok la lek men ho try. La klam ngam ka men sem kalong ka ba ba. But mnong ngam men sem kane kadai ka jingbam ba kanja men sem. Kum ba kadok kadon kam kane kadon kam bat kane ha nga ba mem ngasu to U Jisu. Jisu de mano.
Oh, ni di it jonga. It yang ado kata ngatip. Dia kata upol lebih lah ya tu kan upol bendani vi mano ngastrang puli kini mo ngaspini vi ne. An puli ni po ar koren khat ar ka ongkom ne. Upol hang ne dekat ba ar puli. Nga itu ya ubreu hau kres palak khat saus ne manta. La udan hakamet ngamtip. Ne am hakamet ngamtip. Kan upol confused te. Confused ni manta pa ba ne. Wa nga itu ya ubreu hau kres. Palak khat saus ne. La kado ne am kado ngamtip. Ubleu tip ya utala rong no hado ka ba lai ke beneng. Tinggal itu ya utau ubreu. La hakamet ne om hakamet ngamtip ubleu tip. Very confusing gay bukuran. Nang tawang larong no ya hadu paradise. Pat ulay yo sngo ya kaktin bamla ya tu ya ki bomde ya ubreu ban ya tu. Sapang ubakat uta ngan le thau burom. Henry sapang ya ladehi ngan le thau burom. Lemda hakita ki jing trot jonga. Upolang neam uyo ay kaktin. Uklam reveal pat. Namar hang ni ong ne. La rong no yang hadu paradise. But ulay yo sngo ya kaktin bamla ya tu. He never reveal ke ika baja apa paradise. Nang ta ya ki bomde ya ubreu ban ya tu. Superkat ma fi poi du hang ta fidawan itu kenara. Upol he shut his mouth. Usngap jar. Ong tip tang yo kris labiang. Dia kata ong wei korin no ba ado khabar. Namar ngalakut jingman manum tip ru hapadeng jongpi. Handai tang yo Jisu Kris baria uru balasana panah. Dia tang kata yang ngil labiang. Ngintip tang no yo Jisu Kris berbalasana panah yo nam ta jongi. Ulami pat nam ta jongi man pen em yangi. Ipidang tang kata labiang ta. Kata dia ke crowd of evidence. Bag berium la man kantat dia kata. Majaru ba kantat ujat hila dia ta. Kau orang pastor mah doai boleh jubah dia kata ta. Ban nganget kalau ngajing kurku. Kalau kam interesting ke topik. Kini ke topik kam long imnekran sepang kijing kijinjar ki. Rangi penitu ya Jisu. But I kum ka jalahi ngini tu ya Jisu. Penem kam hok ya kini teknologi bayo mentah. Nam tak buram ke jong Jisu. Bangin pla ngin yalap ngin ai ya Jisu. Haki brio. Haki ni singi yo mentah. Ini doai mo. Nget filasha skor ba ini ke jingkai. Ini ke jingkren hak ni ka singi ke mentah. Ndai tu filong tang kita ki nong yo snow. Ndai ki nong le ke ketir. Inget ini doai. Try ni ke porng aingu medon. Aingu utrai me im me yai bat ngi. Aingu utrai me du blay bom ju no bom ju lendet no. Bom palo ke jong bor ke jong kraw ke jong me apa yang jungi try ni ke porng doai me ke ku di kun cemeru. Apa ki yai ku try. Abi kin yai rengkat bat me ku try. Kin mat bi ke kamba. Iki jing le pla ke jong me. Bat iki jing le ke jong me ku kon rat. Kiba mayan hadu kata-kata kerku. Yang ni kun ceme. Yang hilang barok. Yang nak lawan Nongkhryiem me. Hoi ku kon rat ngi iet me wala ngi mi i me mentah. Bat ngi nget me wala ngi mi i mentaru. Dua yang kerku try ni kun ceme. Yang nak lawan iet me try. Thank Jisu. Amen. 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 Try nang kerku. Yang saya syampat. Sawan ru shibit kat beje yang mulai nong kuar. Bat shibit jan miat ru san beje yang ni apa Nongthymmai. Ha Potternet. Try nang kerku vi yang saya syam. Amen.